Oh
wa ama to wai la ma ta mo ni na u fa na mo mo ya na mo ta mo ina na mo le poto mo le ma na fio mo io voglio se tai to lo ina fa pa ia ina pa ti so ina i ma to ia ma to fa ia le sa ni ni ma da to la ga la ia Yesu ta amen sama ni ma fa ga i pa se ya a ta ni ni so ta au e ni a mo so e mo ni to le ta le Italia tua tampuma para dar o vivo manatano tua e paia la moe lo mato tuo tas mato taulam ma pese fifia di taia va vitai e via la moe e nano le famulu le loto fia o to ya fa poto ile fa na e la lui fuori ma o le fa lo fa poi ina o to fa ina a o ma to te di fo o fa no ina o fu ta e ma to te ta qua e fa ta si e mai la fi il ta e o ne sa fa ma lo pure fa te lo ma tofu le tangata malana lava ya tia ano e se lo no ya mitai le neita e fau fa mano fa fitai o fai o matu to mai le loto le nganga e tas e matu te fa fitai o sula ina lo molofa o wa lo molofa o si se le mo mato fa fitai o manuia la bukalisia mai o matua mamutina o lima fai pule e meso fai tua motopsi o tu pulana talbo o ai nai o matua fama bit fa te tele wasa e uina sa fata uina o matua tapo ina ina nasu sa tu na e u foi na falata i mo le nesu sa e matua te boti no la le lava mala tu nga sa fe mai e mato le ngata o anga o wina o le tau e a whai lai o mato o e a whape na foi o mato fe o ai lunga o le lau ne ele yala SS e sawa ni ai fe o ai lunga o ala te lupa e ono a whai na lava mato o e a whapetai a na lolo mato la mutasia le tutele o i matou le manuia. E ui foi na malu te reo whatasi i mani tutele o nai o matou. Ta maa tina o a inga, o le mo whai o na lama mai. Ta matou te whaatai o whatu tua. O lo whapena o la mutasia i la tōma i matou uma. Le mana o lo rama alo whaaro. Matou whaatai o te oe i le ano no ai mani tele o whaatai. E lo matu bona so se vera va matu te mana dia o mana e tu mata manga mata pena ala ese o lo fa te lava i matu sa ini o le atu matu o na fa pena le o na matu o tu i na matu matu te tono lo matu dia e tu tele o nisi o matu ai nisi o matu nisi o matou whanau, nisi o uso o tō whawhine o tō ngani, o tau ainga, o lo ora mo tuku, i ala mo wima se ese o lo whamanuai, e le ngata e le tuku se ese o le laurunanga, ia whapena fo i ngā ruenga mai kalesia o lo ratu polai, whawhatai o matou te tongu, o lo whapena o nei te sia, matou i matou lava i lo lofa manawa le matou whaftai nei atunu o whai mo matou tofu ala ese o lo lofa o whamunyama o wala mai i fuwhama whatau ngāna mamo o
wala mo eu na mai se o ati na e o business o mo fai o na mato o na so so e mo lo mato mo ya mese nga luenga o fai nga luenga i le to tele ya mo wai man bia tino ya e tau pati na e na i mato pai aftai fu ya no fa o ngai na i mato fa na o ina fo to tele o mato misi o winga fa ya wala wala fa lo tele na sa ni no le manuia e pe o nei fina ngalo ai mo mato mo fa aftai isi o mato lo tu sa mo sa ma tu po e to tele o mato yanga winga sa fa na o ina matapsia i mato e ala i mato mato e ala i lau o whaina kuena ai whape na fo winga maama ma whape moe o tū maamanu tā ua se o mato motu sa whape na whau mfufomo i elu mato mono aftai o manuia aftai whanau e fwai mo i mato wa vea lau o loa tā ua o na fio whakamata i rai e le ngata o mato mai e le ngata o luu mo le atu ia e whape nā nau i kai sio mato whakatai i le whautana le tape na ina mo mato e ala i le tusipa ia ma le mori mau mai mo i mato o e na i wala mina e mo i malai i le ora whakoti o mato whituina mao ina i mato ya mese le ie o le sosoani le pato le ngana ia e taito o lua ina ma whamanosia whapawhanawhana i mato a mato whinau ma tawiwi mo wala moni o lo whina ngalo malo mano sini lama mato whakatai atu bai ono ke viso Yesu no mato wali ma le whaola o loro pene na e wina mai mo i mato e mato mo ai le ono ma tili e la whakatai e na ngana whakatai e na whakatai o awa oma e mese o lona maliu o lona toi whatu wina mai i oti o manino mala mai o mato no i le wina moni o mato ola ai le nei o nana le tua whama malo i mato ke le mato whane tono ma leo whai o mato roto tu lava lo whina mato upu mato manatu o mato ngana e la se mea o wale sala i mato talo lava uno no watu i lumo le sa tauro o kibisa se ye lofa mai whapangano i mato whapangano o mato le whanongo e le musmusunga le ngana pai whapangano le whai o mato roto o mato talo se ye lofa whamanumia mai i mato ma ye mato tua se ye lofa mai se ye mato Mia nai mai tamana ki nana kuma whakoro se pere soi fumo e oro o ngaso i tutoi e whamai nei o walo o whinangaro ai tau sio nu tau sio le atu nu ia e mese o whirau maranga e whatungu mu whate ma le amata ina o le sua ina o manuia mō i lato ia o manuia mane nā o ai nana o marau kāsia by our young children, please bless them, make them happy while they are on holidays. Leo i nā tōu, tu sia, wai le au whiustai, ma te kāwi a te oi, i o le amutanga mo nile nā o te pote. Tālo mō le mātou kālesia. E lofu mai, o mai mafu whama manata te leru, nā tō foi o ofu le olo, so se awala, e ātina e aila o whirau. Se e lofa mai whanamia. E ona mātu tālu lea, o nai o mātu ainga, o mau lea no mai. E lama o ora tō tuai, ta wiwi o sa ewi manumia. Le tua ia e leo ina, mai tō sina o ia tō.
le ngalo le mātou. Whai a lawa o whina ngalo ai au atu mātou. Ara lawa i a Yesu le mātou te tau. Amen. Mo mora o vele la wena. Isi a wena no ta o mo amatan kai tau mo pa na ko na yo. Isi a wena ta o mo amatan kai tau mo pa na ko na yo. Ta ko tau ta o wa. E o no ko tasi le ai ka tuni ma. O se tini o Orkina Tani, Esa Malu, the South of my darling, or 5 years, Malay or what Saurana. Mtuatangi o ia o iai fui ona na fau ona loi mata. O lato uma e sa mana o ia te ia, o le ai so lato e wha mawhana whana ia te ia. O wha ole anu o uma ia te ia, wa vea i lato mai ita ia te ia. Ta fea i uta o nore koko ngā, mananga rema te o noko ia English, o le maua e ia si malo longo. A toa uma, e tuli noa ia te ia o lato maua api ia te ia wāti. Warunga, ina wale ai ni e o mai le tau saminga. O tali longo ingo, ono fai toa uma, o mapo i ti ngao, ono fai tau langa. O ti ngao no taupu, o ngu tia foi o ia. O sili e o whasawa ia ki. O manuia e o ita ia ki. A wā o patinga ina o ia e ona o tēni. O lona soi tūra kona. O ana tama ta peanga i luma o e o whasawa. Ma vai mātunga fia uma tamawhine a siona. O nari o pei o ai o le maua se vao e ai ai. O lato o le ai so lato malosi i luma o le tuliloa mai. O le tusia luara anō mai leile. E langaria tusia e luka lona tāu pe skupi. A matan kau tau pe o lima ka amata o skupi. E langaria tusia e luka lona tāu pe skupi. Lima te utu, whanata mani sepulu. Atu pai tau tēnā māsa niai. Pai mai leo i au apostolo i le li. I e whatu te ina ni loma ke whatu. Vetalai atu le ri. Ana whai o tūsalo o tō whatuatua ma le fua tinapi. Po mwhai o na o tō whai atu i le neisu ka mina. Yelia ina oe, mai e tō ina sami, o nā nāna mai lava lea ia te utou. Oi poi so o tō, e ana le ana ona, sua tia le e, o leo i māmo. Pai e a sau o ia mai ni wao, sau o ia, ina ta o te ai. Ai re whai atu ea ia te ia. Ngā sauni mai a sa usua. O ia fusi o ufu. I lau mai o mea. Se ia o mai ingo. A mwai lea. E ai oe mai ingo. E whaatai atu ea o ia i la ona. I o whai o mea, whai atu atu. Hei lava e lea. Rabe foi o tō. E a uma ono whai o mea uma na poroa i nā tu ia te utou. Tau te whai ani. O au na lea ngā i mātou nei. O wā o mea tau o na mātou whai. Ngea ria o mātou whai. E whangamia
waliama au le whao tanga na e tamine. Lea umatu tu lofo ilatu, nisi o mea lofo. Atasi ai mo le fua i o le areto mo le wana, se ia lofa lapa mo whapa i. Tangata mo lana fua i o i mātou umo mo mātou luto. Se ia lofa whapa i e mātou, e ala i o le suru mātou. Have some idea of what you want to do when you grow up. Come on, don't be scared. You want to be a nurse, you want to be a... Huh? You want to be a policeman, you want to be a... Huh? Construction will come. Construction will come. Construction. Oh, construction. Yeah, very good. Right? No? Athlete. Huh? Athlete. Athlete. Oh, athlete. Ah, very good. Carpenter. 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 Oh, some of the girls, what do you want to be when you grow up? Come on. All right. Looks really good. I think many of us also have dreams. Your parents, us big people, we all had dreams when we were young like you. I don't know if some have fulfilled their dreams and make it happen, but all of us think about what we want to be when we grow up. So today's message or sermon. What? Huh? Air hostess. Wow. I wouldn't mind an air hostess like you and right? Very good. Well, I hope the point is, many of us also had dreams, aspirations, hopes. And many of us fulfilled those hopes. And many of us didn't fulfill those hopes for many other reasons. But whatever hope you have, you've got to start doing something about it. You don't just hope. You have to start living or preparing for it so that it can eventuate, it can become real, it can happen. And that's kind of a message I will be preaching today. So hopefully you can ask somebody bigger, wiser, your mother, your father. Don't ask me, I'm not that wise, so to explain to you what I'm going to preach about. God bless you, and may you continue to have your good holidays, school holidays, so that you can have more energy when you go back and learn some more. And also do something about what you want to be. God continue to bless you and be with you.
la uma, ele se whawhamo maru le tua tama, le aluma le ngāna ia. Amen. Ona whamaile ora o apostolo le li. Ia e whātuku tele ina no mātou whātuku. The apostle said to the Lord, increase our faith. Ia e whātuku tele ina no mātou whātuku. E tāua na tātou iloa ma marama I le mafuanga lea o ngāni nao e vaenga lea, leo so. E whātuku tele Yesu uro lātou whātuku. Tā tātou whanamolongo le whetawina le whionga le tōku I heard the story. A o nu mātou le sultana, o nai tāu mai ai, e le I whaitako me I tātou le whionga mua tāu I le lima, a o I nai le tasi le lima. O tātia, whamana malama, manino mai ai, le mafuanga ni whai atu wai leo so. Whātuku lo mātou whātuku. Whamaile tāna, o Yesu I so, he was trying to teach his disciples about the life of a disciple. It's not easy. He was telling them all the kinds of things last week, the week before, we talked about it. But this passage, Jesus is explaining why they have to be good followers. O le tasi le limo, na e matua manino mai ai le tala Yesu, whamai tala Yesu. I le tusileta ko vitorina, si whai tau le mama metatu. Me le tala Yesu e tutupu wa mea whainta. Things will happen in our life as disciples. O le ola wha apostolo, o le ola wha so o Yesu. E whai mo fia. E no wha so a tātou le tana lea, so e me while kua le roto. Me whana le whai istana, some people jump from church to church to church. Why? They say they're looking for something where they feel good, feel nice, feel safe, feel happy. Well, I'm sorry to let you know, e neingi never pena e murmuri a Yesu. O le murmuri a Yesu ele whai mo fia. O tala na Yesu whumai e le mawhai o na le o mai, mea e tau fuai ai. Surely things, obstacles, hurdles, difficulties will come for all people who want to follow Jesus. Tala na Yesu. Ia, tamu Yesu whamatala mai marisine, na whai ngata e tutupu ia tātou. Nā rumatu whekuna whamai mata ala. Ia whamai ia ia tau tau o le beware. A whai e anga sala mai lo uso ia tau ai. Ia e whama alo atu ia. Talana Yesu, e le whai mo fie, ai muti ala ni meo lotu whama alo. O e a tātou. I le whai mo fie le sau lista, ata whai mai le mea mea ti ngā mea. You cannot just say, oh, okay, I forgive you. Maybe once, yeah, twice, I don't think so. A whai le tara Yesu, pe a whai fo I e whaafitu. A whai fo I e whaafitu o nāna, sara mai lo uso I atu ai. Whamama. It's not easy. Not for me. Te le a pip whai nā. E o mai pēr whai mita. Ao na se se mata. E a whia mata tōku se te nisi se mai a whai mai e tātou timu. E te wano whama pō oi tā oi, whasi oi. E o whia whamama. E se te ne whai mai le tala.
Tala e whakamotula ma lepe e le whai ai. I le whai na whai tāi e whamama. A whai mai me tala i so. E tusa na wha pe e whawhitu. Whamama, can you, can I, can we? E le whai. O le winga le nā whai, e whanongo le whai ako. E le whatasi whawhitu. Yesu whatupu lo mātou whatuatua. Ina ia mawhainu na mātou whaia le mea le nāi tu whainu iaku. Nā mā leo taki. A tamo e so te whai tau le taha. Te whitau tala ne tātou whanga Yesu. Te whaapera le titi o le whatuatua. You can do it. E le mana o kia ni whatuatua pero te leo whale nei. Te mawhai ona e whamamalo ai. A pēi o le titi o le whatu o sinapi o le whatu o tuho. O le hale whaikuta. O le whasi mai. O le tuai mai. O le tau whai mai. O le whati ngā mai. E mawhai ona tāsi. Pēi lo whatu o tuho le titi o sinapi. Te whai atu iai le la au le ave to tō le sapu. Even with that small of faith in us. Ja, ele te faith mo le tala. Ele faith mo le tala. Ja, ngā o le mele na whai e si. E whakatala mo so o le mele ne. Jesus does not talk rubbish like many of us in most times. He doesn't talk rubbish. He talks what he walks. Everyone not that better. If you want to dream, start doing it. It all starts with one step. Next step. Next step. And you will get to a mile. You can get to 3 miles, 100 miles. But it has to start with one step. Often the fight of fun. Fali, hole, stadium, skyscraper. It all starts from that one little thing. Nei loa lea e sula mga nga sa asabi. Ele I fai mo fie, ele na tawa o so mo fai. Ta pena. Ele no la mo foi mata o desi mata. Mata ta tu lo Yesu na nga nga se fulu lo ta. E to ele mo Yesu o to se fulu ta. What did he do in those 18 years? Prepare more fun with what? Ele le fai mo fie. Fa no prepare. To ala oma. I always preach he went to school. He learned so much. Fa rongo I matua o sita e fa maoni to anga le roto. Ana masani le na. He prepared himself for the mission, the work God sent him to do. What authority? The authority also I am now. Always teach.
mai le misconception nga te ko na matuna to nga te le o tato ni mea tato te fu ya ona ya tato ni fa yo tato fu se ya rota le spirito ai a mate le spirito io nele na fa lo mo to le te le fa vitale fa per no so ya ni na fa ya ni tato a fa lo mo di se be o cosa e po pole ai vai tu te le mo eu ta te ya o falo tu wala no le falo mo ai tala mo tu tio le me mo le me te ia o pale a no ele ia o mai ia ta tu sia nga ngai fefe ai a le nga ngai ma lo sia i ma fa tu ai ma mo fo mai ni ta ma fo tala ne ta o le le tamino tu lotu le perfetta o il loro meo la o e le lu però le ma le ya le o ma ona le abbiamo ma le fa bon il e le no tamino perfetta tamino è motivo o le tua e lo fa we lava I no fai so I would me o ai ti na mo ko ma ai to fai ta lo fai ta be o ma ai to fa ma na tu mo ya o le lo fa le no fai una alo ya te ya ta tonga ma be o mo no ya mai mo ta na ta pe o le vai ma fa ona ma fa tato ta vuoi io tu fa una tato mo lo fa tato mo lo fa tu poi le titine te lo fa tu tato che mi sono io tato che le fa via tu stava vai ma io su le o ya to se o ya ma to che io su o con fuori ma volevo un altro le danno tanto non so fare e hanno fatto il fatto e give it to Christ and Christ vuole farlo io non ti fatti non fatto tutto so se me lo tanto e tu vuoi ama fai una tanto vuole bulia uofu e mai ati tato e ora fatto tua e fa pena un tato fai me a fai un tato mo ne una in meglio di hai lottato nei mangiano fa lascio fuori te lascio fa tu lascio un altro tu guarda tu fa un altro per e fa lottare più tassi un tato mo tato nei va per un tato ora e tu sai non la funziona e fa per una roba tu ma sia non fa male sia tato tato per mai telefono tavolo che tato non attenti se che la sia tuo tato come un mai fatto sul tuo onore o Gesù amen e ovviamente tu sai ma l'altra tu sono un po' dal suono o sangue al tato voi uno da Dio tra le verità di Gesù io trovo mai a ciao uno dove ma fatia ti maina o ma fa dove o come ma tu ma tu pensi fatta si puoi non fai pensare a guardare invece lo fa o lava e mi fa lava fa e poi che
e tua e ona malusi mana malama e tulang malangi umano o sana i mea o pito e manuia le fio mai swafo le di o sana i mea o pito malangi e pio o swafa e o mai do malo e fai ro finingano langi e fai langi e foi mai a te matu e a suki matu mea ai tau le asu e fa mararo e a te matu e a matu sama e matu foi matu fa mararo la tiki wa me mai a te matu a o foi te te ina i matu e fa susoma a i e la via e matu a lea ai o malu Ato menina sabalawa. Amen. Ne va bena ya to. Sia o mato ha ai. O taula wa mato fa tayati ya tia. Le kalisi ai, o le areto le nei o tātou tofi ina, o le whai noa la maleo o tātou wa ai whatasi ai, i le tino o vai mai ina o le misi. O le ipune nei tātou te whiinu whatasi ai, o le whai noa la maleo, o tātou whiinu whatasi ai, i le toto o ke riso o whaamani. Tino mo le toto le nei o ke riso, e te tau lava o na tātou tali eina, i le loto tali tonu ma le whatu o tūna. E i whaawai nai o tātou tino, ma nei mātai anu, e i o atu ai lava, i le ola whaamawhama. Te wala watu mo whaawaru, e le au whaafani na whaatunu, e so mai e tu whaafani. Oh
mau pela mo ba fo a flau tonu le wa mai o moli da pala pa malo ya si fo ni inga mai fa tai ya wa ta tu wa le mo ta tu wa kui ya ta tu pa lang e tu fo le wa mai o ta tu o manalo ya le sacramento fa tu hel ya me ni tu la yo je oforo fa ta fa lo ya tu ya e pa yo ta tu ta na buena po ta tu ta po inga sa ini suruh sungai itu sangat mana tua dia lain kali sungai itu sa masih foi de peia tu pau ainda ya masih foi de fau tanga roto de pengalau fau tua foi tua tau si sa mau bang ya si yo ya lo ta au aro from luia ya aro foi fatto to leu ta tu Tini tonu le masina lo sfugo le tu sama wa fe os lima ya por le masina oktoba tatu tutuma tatu te ai maula tatu sebelia ya telefon tatu fa fitauli ma tui ma manao ya kita ile nei me lo fo le tua ya sa apeo na tapo o ina ipelo tu fifuo so ma tu bola nei tatu o me fiai nei masino topa ya ko dai vigo mal fa ya ya na wa mau tuatu se au ya pole se me ai fa lenanga ya wa se fua na tu tatu kalsia peo na tamu fa ya tatu tuma ya mai de emilio le yaso ya wa tatu mo tatu ma ko fai ni foi mo fir tatu ma wala Iai fa fitau ni mutele o meta tonu fitai ya tau ona Yesu fa tutua tato wa atatu fua ile filma Yesu ya o no bokero fa ko les fa tutua ai fa tai fi au tele lei ya vea pe fa marosi mo tato ya wa tato fa fai le aso ya wa to voino tato waina ya tonu ma wenga ma se foi si tato kalisia ya pole na lo pa ia tatu tuo tatu ma ai ya tu na fa te la vai lo suma ya fa taile o man sunatu ya wala te kena i pe sa kalisia ya wala na lo tu ta wala ya no le tua ya fa pe na mo ya wanga ya tu mau pe o so fu la le na te tino fa si si le ma fa le na ya wala se la ya ni Wanga ya por la waino le dia ya sa fa te tele mo au fa tai mo la sa ya tatu kalsio le tatu fu franga nei mo ni foi sa ya o watu le sa o le sa fanau na o mo sa watu tatu ma ta na o to fanau ya ver tu watu mo penai no se au yo le mori mai ya wa matua ya me se foi de cansia ele na o mai o au ya na ni foi sa ko le uto il au le a tau fa mai na sa ya o tempo tatu rotu ya o se fu ta au fa mori o se fu ta au ya o tempo na tatu rotu ya wa sa o ye si ai no fo e fo fu ai o de freinga ya le fu tatu ko ya mata tatu to ma ro fo o se fula ta au te mo ta lotu o ni ngalo le fu temi ya i ke usa susi ko ka kasi le boli ya te fa na tu fu ta to no sport fa boli tu la mo fu fu mo ta to ma wenga ya si si le no sport o ye ko o ta to ma wenga i mo ta papa ya fa se o ya ha no fu na ni tu sama ya na tu atu au ni ai wa fa mo no ta tu kalisi Vai. Ya, na fama tu no tatu malmal, ata fa mai no tatu fasanei. Se foi tatu metotino a se foi tu marau. Fa te tele la mo tu nga mo mai da. E fa tai fo tu tua e tua. Ya, ela isso se vai no tatu. Bueno. Ya, salo boyo